Burabu Technical Training Institute iskuru jobo bundi yijese michekerero na magendero bakwili ya chisemo asinsemo ya Computing and Informatics Department mbabuate ICT Computer Programming Cyber Security Buiko Digital Animation and Media asinsemo ya Building and Civil Engineering Department mbabuate Plumbing Building Technology asinsemo ya Electrical and Electronic Engineering Department mbabuate Electrical Engineering Power Option Electronics Buiko Telecommunication asinsemo ya Institutional Management Department Nkurubari Fashion Design and Clothing Technology Dressing and Beauty Therapy insemo ya Health Science Department mbabuate Health Records IT na Community Health asinsemo ya Business Studies mbabuate Human Resource Business Management na Supply Chain. Inche Samarita Dr. Were Mumanyi, the Principal Burabu Technical Training Institute. Burabu Technical Training Institute igere Nyamira County, Kebirigo Market. Burabu Technical Institute igeko some abana nade koru chikosi chinyinge. Chikosi echi igachire chia magoko kose chitokoroka chiko abane skill egere gochimotu banyare gwekorera banyare konyora no negasi bagokoresa obwangu muibori onde bwensi ototegererete tobase gotiga omwana ngabere isiko ngoko bachibesa nchiyo ese institution yaito gose school yaito okoreta omwana oyo tomoapuraere tomobeke ase serikali aeguchibesa chie government scholarship gose capitation aeguchibesa kurwa ase serikali ese motokoruka help aeguchibesa chia CDF igo omwana oyo ekera iruchibesa ichonsi igemineti ng'a igagosoma bosa tobaise gotiga omwana oyo isiko ekiagera ng'a tobwatie besa morete nabo tokobwaterana omwana oyo anyora amasomo achigwekonya nande achikubakonya. Intake January 2026 nigo egenderete ilikirero bwenyori baga Burabu Technical Training Institute nigo bagutuka asubare kisi ikonge angeno muchoke brigo asamange bakiresimi inuti isano ibere inuti isano ibere inye isano nemo ibere eyemo isano isano nemo inye inuti isano ibere isano ibere inye isato ibere inuti isano buigo inuti isano ibere isano isato inye ibere isano nemo kusoma taliri ase website www.burabu.tti.ac.ke Burabu Technical Training Institute Technical Skills for Development. Tariki ni 14 mutinyi no yo kabiru mwaka no yo wechirwere 2025 nomo moncho murigerinde no kwigena mbiyore ando siasole na gukwanire nabo igo kwarigane kanyora hamangana mayaye kiunga chinsa ibere chiabo no butuko eliterane Cyrus Nyakunde asense meli manyirio nere fenesa nyabo kenago sabire toskare.
Guchaka hikiunga chinsa ibere nigo abatiotereria betimu yenkoyo ya Manchester United kubwatirana na Getembe Fwemo nigo litukora rero baro umuroberio bokurusia na kwena na manyinga asinya gitari ya Kisii Teaching and Rivaro umuroberio urengete guturia magima kukwana chingekecho nigo bate buna kando nigo solimbare nekiringa kyogokonya abarwire baburira manyinga na bari babwate gose ubwa banyorire emibasukano aninga gocha chinga kichinya gitari chirengete gwetera umuchando bokuremerwa amanyinga muri kito Daniel Ntiri orobotirwa senchira yobwikirano Chingaki ensingima yarenge gochengera lituko lia banchani wase Valentine's Day lili gochengerwa kero mwaka chitariki 14 cy'umutinyu kabere kurwase county ya Kisii getaseni kya Getembe bakubwatirana n'abatiotereria begosori yenkoyo betimu ya Manchester United nigo barabwo baira litukeli asokorokia obwanchani gochese bali no bulemerwa bwa manyinga nabaroire au kurwase rogongo rwa Nyanza na chakia umuroberio wokurusiwa na kwena na manyinga abo asinya gitari nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital twanyara goikaga kworokia obwanchani boito ese balia bataimanyetie ngakere babwato boroire gose banyore chi accident intuntware konyara bwanchani bori bonde lakini bwanchani boito natobegete red etogokonya e society asenchera yenkoro yani enchire ya Yesu kyagara yani moroche ukwana chinga kecho nigo bakwanire kirenga kyabekenene mono chinga kechiga obulemerwa bwa manyinga obugenderete kwene kiwa hasi chinsemo au haiga Kenya kando nego soli yenkoyo manyinga nakea asenya gitari ito nakiyato segete mono tukatara chimidia chito cha Gusii to mobilize abantu bajira so bonge baka baito basa nombacha bali timu agency nini ne chia Chelsea nchiacha barusira manyinga abantu bale kuri kanisa batokonyira manyinga komenta nayo nigo bakwanira uya bokurusi wa manyinga asogotoria magima na korokia obwanchani ase bali no bulemerwa challenge sto cha twatwara abantu bo baito cha kurwa manyinga timaitende bakara batago cha barwa manyinga abantu bento go chabunu muntu ndi wenso ko ende clinic yaende aba attended ama digital gete ngo cha agende aba attended otherwise kurusia manyinga ni gento kya maana sana inga bunu mutoko cherwa muto ukina buya kabisa akarurweta manyinga ukoigubu mubiro buya ko kwa gusuire amarwira amagita okonyoya ko kurusia manyinga tubwate abantu to konya chi county mbalimbali Transmara ngochera Rachuonyo ngochera Nyamira ngochera Kisii nyene no eregiga abandi bari ku Migori bachagiga because Kisii is a Teaching and Referral Hospital cases chire complicated chons bino chigo chagugiga igo tuteta manyinga sobonge tokonye kesi echigo chagiga bado ntege sendi kunya gusegeta abantu besokia sobonge banyare ko bago donate manyinga usikuru manyinga ilinde kokonya amagima y'abantu isikogega kuripotere getaseni kya Getembe kurega se county ya Kisii litere nguru kwa Daniel Ntiri Biamuno muri kito Daniel Ntiri asorobotirwo yamate yomugaka Pius Gesimba korwase kenyero kiegetuge supplication ya Sugututa hewode ya Gesime bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira niyo yesokire na gosaba habare no wanchoku ya kobakonya elio mugaka Pius Gesimba hanyore bisabo hebya haragendere kugoreliogo gutumika asikiralitiko kolengana no mugaka Pius igakwerera buna huburwaire bwaye hebwacha gete myaka 5 yarire hekera nyorete emibasukano ye para muri kito Fadigadi Kisemba orobotirwa senchira yobwikira aiga nasenga yomugaka Pius Nyamwaro Gesimba oyo oberega koba omoroire asegeka kemyaka 5 bono maega yere konyora emibasukano aho yepara korwase kenyoro kya igetugi kegotoka application ya Sungututa ewode ya Gesima omugaka oyo iga bwe myaka 52 nigo arigetie abubare no moyo muya komokonya erianyore ebitoki agenderere konyora amario asama lietane yangu Pius Nyamwaro Gesimba aiga nonka go ndo morwaire asenje cha nanyorete sana na yamache para narwale myaka 5 akina se myaka 3 ya ito kuri nyuma na kurigia burere kibondiete namanye to sicha che para cha ndete ro morwaire bwa tete ko ndi bogasaria ena ba system yani ubanyamase bogasarega kurwe kimo kende ngiriko bwatara na sengenjo
na bere ndwale tamatuka amange chibese ngutumia kogore ryogo nisingi chiri bukumene bere kero motienyi Mario nkonyura na tari Mario makara ichinguru chinane ryo likunga Sinomet likunga Pescora likunga Tamsos amana yanda amange kubwatikana naya nigo murugyoye asereta Rosemora nigo akwaneiro borendio bokong'u omugaka oyoiga oye abwate ekinere asabire bakonywe mwako igaro murwire mono sana ikia no tomenyeta mu nyumba na bago sinyuko karo kende koboka korwa sare bono nchina wonko ebeterere muno mongina namo bwato boka namo ikaransia kiriata gito okora ni ikiare inere gasiane gaki ongo saba barai ba minto bonsi mugako yoga otumire jibese chinyinge sana twao nyone ebinto twabwate byaerire bono nigo ngosaba barai ba minto mwanche momokonye ekiagere mutienyi ako chiri bukomene bera gwakana mario gakoreta aya nigachire ritukeri morioka maiga yensengima gochengera rituko rinene ria redio nigo boigo omugaka Pius Nyamwaro Gesimba oyo oinyore gochakera omwaka o 1985 nigo arenge gokora oburaria asegetaseni ekemo kia redio ekio kiare korokwa KBC Kisumu nigo bono akwerera enchira bare gokora emirimo yabo arenge gochakera mwaka 1985, 87, 88, 89, paka year 2000 and something, litwaje kuroro. Emiaka tu agakorire meremeye, twagwana twalike script yali ya Kisumu. Twalika kile kipindi tugukwana wikorike arenge. Twekebindi getu gaje chinsa 10 chamara wana twakanya ibaga chinsa 3 twakwanera igoro komenya ku musaja no mukungu. Bari twali ani asokoro sibindi James Kinara na igena na Simeon Chae amana bali bande bali ngororo golende baka alisi Chae gawo jago konyentu twara ara sama tukaetire na asebono amapatika abera manana sana kiara liria twara ko biteka chinke Kingo reporter Gatembe koraiga se bunge ya Kitutu Masaba e kaunti ya Nyamira injefa tigad Gisemba Bemono homori kito fadigadi Gisemba hasoro botiro. Mujumbe we kaunti ya Kisii Homuske Doris Donya nigo hagendera chitaro chaye hasebyumbe abune nchereyemo yogo sege tabagwatani be byumbe byo litiko lya rero nigo Donya hatalire factory ya Gianchole ye kutoka se wodi ya Monyero hebunge ya Kitutu Chache North kaunti ya Kisii milioni 200 nduta milioni 8 egesimoko lema akabasa yoko tamakulikera bana chintakana chisanitary tawa itoko primary ebis chineti okona na chiwini chao kogora abanyino komera no nyasa wacho ko bage veseri akaboswana mpaka tobole ni ndiria bagina to akairi chibese bune chia bakakuna bako bajumbe bako yani kakuna ni mtoto tango ndoro kobeka no na macho kana tutai ukende yonyweta mache enkore ya kora teki erebuya obo ko esibie no nyakwa rwarete okonyora kwa bweni kono mbusi mache ndobwate parangia ndobwate sistema ndobwate bari babwategeregese omarembe nkoro yaito imibuna abangina chizo chikitokora tiki oyo bona yatoka itotigerete nyasaye tu so njena kina teberete tigande mekoboyera ke menterio giriane toka no gosarukwa abana baiseke toka no goitukwa abangene kegere kero itire no marembo uri turi gochoba kuya ochiriko montago goita naratara marogo baira ika yani montago gwakoro no nyene kero koi moro mwana como moro bero romogo mwa mwata chukuleta mwenye ama bera yekera ile eto ngo chenji oronde kimo bateba chiribwinye chioka ekyo mekene mogo sangere yani chiribwinye mo wata mwaka besana chibese anere ase mogo tacha mwase senigwa kwa magenda ora chikuleti elinde yuna liwa mubekete mutango manete kamba na mwa manyire
Unanchereyemo yogosira chisemi hime ye bunge ya West Mugirango niko mubunge Stephen Mugaka agendereria kwikirani amagendero yokorosi birasi asaba kakwigore birasi bibere byesukuru ya sekondari ya Nami SDA nabo igo nigena na chipasari cha masomo witani shilingi 1.5 milioni asaba igo agendereria kwene kibuna woromoke woborokigwa nigo batumita maburi yokonyora ipasari muri kitofadiga dikisemba na roboti rwa sinchira yogwikira. Omubunge o West Mugirango Moske Stephen Mugaka nigo agendereirie umuroberio bwa magenderero ase ebunge eyo anene asogosira chisemi ase entundeye abeirega kwigura ebirasi bibere ase skuru ya sekondari ya Nami SDA eyo egotoka ekenyoro kya Geseneno ewodi ya township igokonya mumanyire na skuru teye kurukunami besa ya kwagacha njana guika besa ya basari njana guika. There is sababu lero the good news ni yanga huyo shetani amefanya nini? Ameshindwa. Aiga boigo nigo aenanire chipasari gochase eskuru eyo korende nigo umubaro omoke bwaborokiwa abo batuma amaborio boigo ogendrete koenekiwa. Sasa hii $500,000 ni ya wale waliomba pesa 175 go abana bange basabitu basari nduseriyo busoku nesika angane milioni na imukigo cha motago nkonya nsombe milioni ngocha nkonya mole nsombe milioni gocha. Etaro ejeiga ya magenderero ime ye bunge ya West Mugirango nigo boigo ya ikiranwa nomo MCA o township o Moskedi ukimasira aboigo uria ubonyamatuta o Moske Julius Matwere abwate baira chinga kichabo na gukwanira amagenderero emerime okoleka West Mugirango witraso mheshimiwa Steve Mugaka ekoleke buya ekonya abantu baitu ekonya abana baitu egere abana bakole skuru buya abayibuli banyoro umuriro ebinyoro birabe inebere ligo seko jato nyole pa puntu atebere ngatobeke kioski ari mate tundubali to bishya macho twasi binone tundubali kasi yete kali obyo ngombe timbeke tia bali mwambali kuna kutawaro mabere ana aliye sina matebi abiko mutuga ngona matebi na yetalira kabisa nole bibera intutumira twaito siba bako na kote banga sina sa bakanyete sina sa mbono tato muntu tukumira gati otara yika baba tena ke komoko ntona kweta ja bali sina sa bango ikere ekare yego ja koika kwano so motate nene no abukorera omwebita yote ko pasarama ensemo yende nigo abaibori nabaigo aborokiwa beskuru eyo ya Nami barorekanire kuburia umubunge o West Mugirango Moske Stephen Mugaka abagorere epasi eskuru engana umujumbe oyoiga abwatoka enganeye unasema naamini noma ndio kumenituma niende kwa Rais William Ruto nimwambie mnataka nini ati mnataka nini unataka basi kutoka kwa president basi aina gani? Hingo reporter Getembe koraiga se county ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba no muri kitofadiga dikisemba hasoro botiuro museneta we county ya Nyamira hokongo mugeni nigamuchiro murai bense hasugotekerania magendero hasense ya Kenya ukana korwa Kitengere county ya Kajiado nigo mugeni hatebiruna mbachi kubwate si Fred Matiang'i asiganga yo kurige kirogo kyobora iwense nigo bigo hamochini yobotenene ligwe kiama kya ODM asokubwatana na UDA. Mimi nataka niombe wananchi wote ambao mko hapa, kuna njama ya kutuuzia uoga. Tunaambiwa kwamba tusiongee kwamba President William Ruto hawezi kufanya one term. Hati Afrika ukiwa rais huwezi kutolewa na wananchi kwenye ofisi. Si ninyi mnapiga kura ama ni Mheshimiwa Ruto anapiga?
Ni nani? Si ni nyinyi? Na tumeangalia Afrika, kuna wengi wametoka katika uongozi kwa kufanya one term. Kule Zambia 2021 Mheshimiwa Lungu alitolewa na Echelemi Akainde baada ya kufanya term moja. Mheshimiwa George Weah kule Liberia alitolewa baada ya kufanya one term. Mwaka uliopita mliangalia kule Malawi, Chakwera alienda nyumbani baada ya one term. Kwa hivyo hata mimi na waisi hapa Kenya, msiuziwe uoga mkaambiwa kwamba hamwezi kumtoa Mheshimiwa Ruto kwa one term. Kwa sababu tunasema Ruto aende nyumbani ni kwa sababu amefanya maisha imekuwa ngumu. Ushuru inaongezwa kila wakati. Mwezi huu ushuru wa NSSF imeenda juu. Ukienda hospitali wa mama wazee wanaambiwa sijui NHIF siku hizi ni mitandao sijui nini. NHIF is not working. Shule ni shida. Mnakubali huyo mtu aende nyumbani after one term? Mnakubali? Na sisi tunataka kusimama na Mheshimiwa Matiang'i. Na iko wale ambao wanasimamia chama ya ODM. Wao wanatembea hata waenda kula ugali usiku huko na William Ruto. Sisi tukionekana na Mheshimiwa Matiang'i ati tunafanywa vitina. Hatuogopi bwana. Sisi pia tunatembea na kijana yetu. Mnanikubalia nitembee na huyu kijana yetu? Na tutafute hii kiti. Wangapi kwa mkono wanasema tutembee pamoja? Yes. Yeah. So sisi tunakuweka kwa Mwenyezi Mungu Mheshimiwa Matiang'i. Wale wenye wako chuki tunasema shetani afanya nini? Yes. Kwa hivyo kila mtu auze sera zake. Ule ambao anataka kumezwa na UDA amezwe. Wale ambao tunataka kusimama na wananchi, tulete mabadiliko katika Kenya yetu hii, tusimame na wale wenye wako pamoja katika United Opposition tukisema kwamba mabadiliko ije katika Kenya yetu. Aba usimo wote na nainte sama ngana hiyo. Na abanda abandi bakonya gotobete bitoko rusi mubasabere ayo Mheshimiwa Toi. Mheshimiwa Toi. Otora banta baya tokaribishe to Mheshimiwa Korokusairi. Tomaite bakekero. Lakini yago tobete bite no igoro to yetenga yuete ndamu amunga Matiang'i na chako ubwo jusi na babo rigiji na babo Kalonzo bono igure ndamu amu. Motakwe banga banyali bali lakini motorose ligusiye itobano wasena kimota abana inji. Na sorobotiro mwanchumo ligerania tunyoro motimo komo ketu kwirana tugende ne kyonga sinchira yoboikira. Karibu Burabu Technical Training Institute iskuru jobo bundi yijese michekerero na magendero bakwili ya chisemo asinsemo ya Computing and Informatics Department mbabuate ICT Computer Programming Cyber Security Buiko Digital Animation and Media asinsemo ya Building and Civil Engineering Department mbabuate Plumbing Building Technology asinsemo ya Electrical and Electronic Engineering Department mbabuate Electrical Engineering Power Option Electronics Boygo Telecommunication asinsemo ya Institutional Management Department Nkurubari Fashion Design and Clothing Technology Hairdressing and Beauty Therapy asinsemo ya Health Science Department mbabuate Health Records IT na Community Health asinsemo ya Business Studies mbabuate Human Resource Business Management na Supply Chain. Inje Samarieta Dr. Were Mumanyi, the Principal Worabu Technical Training Institute. Worabu Technical Training Institute igere Nyamira County, Kebirigo Market. Worabu Technical Institute igeko some abana na ade koru chikosi nyinge. Chikosi echi igachire chia magoko kose chitokoroka chiko abane skill egere gochimotu banyare gwekorera banyare konyora no negasi bagokoresa obwangu mwibori onde bwensi ototegererete tobase gotigo omwana ng'abere isiko ng'oko bachibesa nchiyo ese institution yaito gose ese skuru yaito okoreta omwana oyo tomoapuraere tomobeke ase serikali aeguchibesa chie government scholarship gose capitation aeguchibesa korwa ase serikali ese
ense motokor ka herb ai guchibes cha CDF igo mwano ye kara ichibes ichonsi ige mineti nga igagosoma bosa to baise gotigo mwano isko ekiagera ngatubwatie besa morete na botoko bwaterana omwano oyo anyora masomo achigwe konya na ndachi kubakonya Intake January 2026 nigo egenderete ilikirero bwenyori baga Burabu Technical Training Institute nigo bagutuka asebare kisi ikonge angeno muchoke brego asamange bakiresimi inuti isano na ibere inuti isano na ibere inye isano nemo ibere eyemo isano na isano nemo inye inuti isano na ibere isano na ibere inye isato ibere inuti isano boigo inuti isano na ibere isano isato inye ibere isano nemo kusoma taliri ase website www.burabu.tti.ac.ke Burabu Technical Training Institute Technical Skills for Development. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tempe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie vinde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye maseje munaba manyi baitabo bare nobo manyi wigoro igeti byete bwate signal ere enkongu igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi bigwitira namba 0741499726 Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogoko obokoreri ase chinse mobuna corporate events chiroadshow chinyange amatanga anniversary na yenda mangamna mono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri Asiti tent, ebirugo, decoration, lighting, chikapet, na sound. Batarere ase ekoroba ya Ouru Towers, somo chobosungu, angena AM Taylor. Samange ba kresimiosi number 0721-217817. Hazina Siri Events. This is a surety. Karibu Burabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security, pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu
ubunifu kupitia fashion design and clothing technology, hair dressing na beauty therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabu.tti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, technical skills for development. Karibu na inde omwanjwa omurigereria muraibe kiama gia DCP oyubaigo horenge omokonyi b'omuraibe Rigathi Gachagua igo hamochirie serikali hasogotekera magendero gochia sawa wananchi ukwana ase wodi ya Melili bunge ya Narok North County ya Narok asoko mwariganinka omurikyo munene w'ikiame kiga DCP Martin Ole Kamwaro igo abaraibe Melili kwamiriria serikali ba momocho muraibe asoko gendera kolichira chiobokora muri kitodiboni asanya orogotirwa senchira yobwikira Habarai bensemelie kwamiriria serikali bakorawa no muraibu kiama gia DCP oyubo igorenge omokonyi bo muraibu ense omokoro Rigathi Gachagua ningo baikirana ase ward ya Melil ebunge ya Narok North County ya Narok asoko mwariganianka omuriki omonene bwe kiama gia DCP Martin Ole Kamwaro okwana chinga kicho nigo Gachagua arorekana komocha muraibu ense Dr. William Ruto asoko gendera kuria chiria chitarigo ikirana kuchia saba wananchi bensemeyo. Mama moja rafiki yangu hapa zamani akanipigia simu akasema, mheshimiwa, hatutaki ukuje na ndege, tunataka ukuje na barabara uone vile tunaishi hapa Melili. Mimi kutoka pale Ntulele tumeingia hapo pahali ni kilomita 37 peke yake, tumechukua masaa 3. Mimi nimeona aibu ati ya kwamba hapa ni Kenya. Nimeona aibu Kasongo aende asiende, kitu peke yake hamuna ni barabara. Na mimi nimeona hiyo na ni mzuri, nimekuja na barabara. Chiga kicho Gachagua ni gobono aboriria abamenyi be county ya Narok kubwatesia barai bali bakwamiriria serikali asate birenga amatuka bwangoiga mbachikumuraria omurai oyomo oyubarachie ko bwatesia asoko mwakire koko anene asokuriye kirogo kyo burai bwense asobochorio bonene buri busyo bo mwaka bw'ichiru 2025. Huyu Kasongo tumepangia kabisa, tumepangia sisi tutaketi chini. Mimi napigania urais, Kalonzo napigania, Matiang'i napigania, Martha Karua, Justin Muturi, George Natembea, lakini tutaketi tutoe mtu mmoja wa kupambana na Kasongo. Watu wetu tukiamua ni Kalonzo Musyoka mtampigia mkora, tukiamua ni Matiang'i, tukiamua ni Martha Karua, tukiamua ni Justin Muturi, na tukiamua ni Rigiji. Kwanza wakiamua ni Rigiji, nitamkimbiza kama baisikeli ya kuibiwa.
Egati yabarai baikirana aroro asomo yego yueni ngobono bamochia abarai bekiama kia ODM anene asoko mwaka isiko omorikyo monene bekiamekyo omoseneta we county ya Nairobi omoske Edwin Sifuna ayega maiga jokorrekana komochia ekiamekyo kia ODM asoko bwatana ne serikali anene asekiama kia UDA. Ile chama zingine tunaambiwa vijana ni viongozi wa kesho, si ni kweli? Sasa tumeona chama ingine inatoa vijana inawafukuza akina Sifuna, Babu Owino, si ni kweli? Niseme ya kwamba ile ODM ya Mombasa nimeona ikisema ati Eugene Mkabila. Wao wanaona ati ile cheche kidogo iko kwa macho yake na waoni ile gogo kubwa iko kwa macho yao. Abarayi abo boigoni gobono baboli abana inchi anene bensemejwe kobwata ebibande na kwelike ko baba kichikura asobonge asebate biringe inere nchire yemo yowetorera abarayi bagwenerete nabogo guikirania amagendero chinsemecho asowakira abarayi balia barabakonye chinsemecho asobochori obonene bulubosio. Mambo mlidanganywa na inaona kama mmesahau. Mliambiwa serikali yake itawawekea bima ya ng'ombe zenu. Ati ndio zikikufa kwa kiangazi mnalipwa. Mmesikia hiyo bima mahali? Mmesikia? Sana sana vijana. Hii ni vita yenu. Nyinyi ndio mko na kesho. Na kesho yenu mutaitafuta sasa na kura na kipande na kupiga kura kwa United Opposition, wale hii timu itatupatia, si ndio? Vijana, this is your election. You must come out. God bless you. Ulipotere kitaseni kia ukia ketembe helia na inkoro kwa Dipon Asanya. Bemono homo likito Dipon Asanya hasoro votiuruo. Nse ya Kenya nigo yabwatana na chinse nchinde gochengera litukuri obwanchani go se Valentine Day. Abananchi nigo besokia asemechi abune nchereyemo yogochengera litukeliga hasichi amate naboigo abananchi nabanchi babo bune nchereyemo yokoleta hubwa amate ase abancho babo abonchereri abamauga nigo bene kuna litukeli rero nigo lyalengeligia kolenganiwa na matuka kurumaiga ase yabairira konyora he faida enene. Oh, to the couples out there, this is a day of love. It doesn't necessarily mean that it's only for the couples and people who have partners, but you can also gift your family members, friends, gifts and also flowers. Come and get a bouquet for your loved one. Very nice bouquets. Flowers are not expensive. Honestly, if you get such a bouquet from someone, you'll generally be happy about it. So expect more customers today. For the bouquets that you have today, the price ranges from 3,000 to 3,500 Nani water bouquet. So yes, and I also want to wish my girlfriend a happy Valentine. I'm Hilda. I come from Mombasa, and I'm grateful for this day, even though I've not received a gift. But today I've received a flower from my fellow, and I'm grateful. Thank you very much. Mimi kwa manjina ninaitwa Mary Musimi, na ninasema Valentine iko sawa. Siku iwe mzuri na nipate maua mengine kama ambao mmenipa, na pia mimi nipeane wale ambao nawapenda. Place the roses and the chrysanthemums. Yeah, some people want it as a blend, some people want it as want the type of flower alone. So people are different depending on what you like and what's your taste. From the study and understanding my partner, flowers form part of our love language. I decided to surprise my girlfriend. Actually, nasomeaje? Ni wa kwanza napelekea maua. This is my first time buying flowers, and I hope haitakuwa the last. No kwegena homwancho murigeria na enkwanyora liuga kurwa asoyo mino. Okonyi bumurai wense homoske kidura Kindiki igagendera gwa kereko kemeroberio ya serikali haso kugendera gwikirani hamugendero gochia sawa na nchi. Kukwana sebunge ya Marawa Kindiki nigo haruro kuboria gochia sabarai
kobeka ensemo na gukorera wananchi amagendero hayo babachorerete nigo heng'ana yaye gwokoboko n'omujumbe gw'ebunge iyo Mary Wamaua. Fire si fire. Ukijua ya kwamba mtu mzuri ni mtu wa kuchunga kazi kwanza, unachunga mambo ya kazi. Hapa unaona Wamaua amesukuma barabara kwa sababu anajua hii barabara ikikamilika atapata 3 term. Angetaka mambo ya fitina, angefanya fitina, ikifika 2027 next year hakuna jibu. Good leader knows when to talk. A good leader knows when to work. A good leader times the best possible time for every activity. Siasa itakuja ipite, tutabaki tukiwa jamii moja. Lazima tuhakikishe yale mahitaji ya watu wa Murang'a yameshughulikiwa na hii serikali. Hatuwezi kukubali ati hii miaka 5 ikwishe bila maendeleo kwetu ati tukipiga siasa. It is not possible. Lazima tuhakikishe barabara zimejengwa. Bei ya kahawa imeimarika. Bei ya maziwa imeimarika. Tumejengewa masoko. Tumejengewa majumba. Tumejengewa Technical Training Institute. Tumejengewa KMTC. Tumejengewa stadiums. Ndio tuhakikisha kwamba tumepata haki yetu ya kimaendeleo, kwa sababu hii serikali ni serikali yetu ambayo tulichagua. Ni vile sisi tunajua kuna majira, kuna time ya siasa, kuna time ya kazi, na ile kitu inasaidia kiongozi ni kazi na jasho yake, sio kelele ambayo amepiga. Mimi najua kwamba tutapanga siasa yetu vizuri, hakuna kitu itaharibika. Tutajipanga tu namna hii mpaka tufike hapo. Ni fire si fire. Harambee! Harambee! Wanataka tuseme Maragwa ni tuta. Wakati wanataka tuseme Maragwa ni tuta. Tunataka kazi kwanza au siasa? Ukiinua kidole moja na hakuna kazi unatufanyia, hiyo itatufaidi? Tunaona bahali tunaelekea, Your Excellency, we are happy about it and we can see there is light ahead of the tunnel. Ni tutam si tutam. Kindiki ni fire si fire. So tunataka kusema wale ambao wamemezea mate kiti yake, tuambie come slowly. Kujeni pole pole bwana. Kujeni pole pole. Huyu ni wetu na tunamdefend. Mtasimama na Profesa Kithure Kindiki. Anamaliza 2027 na 2032 hata tunaweza mpanga aende hapo mbele. Na so ripoti ya rumo nchumo likirelia nungu ikiromo ilio wamangana mayaye kionga chinsebere chiabo no butiko ilitiria Cyrus Nyakundi hasense melibe manyirelio niko halenge Vanessa Nyabuke na gusabira utwale bo likereli borobia. Burabu Technical Training Institute iskuru jubo bundi yijose michekerero na magendero bakwili ya chisemo asinsemo ya Computing and Informatics Department Mbabuate, ICT, Computer Programming, Cyber Security, Buiko, Digital Animation and Media, Assessment ya Building and Civil Engineering Department Mbabuate, Plumbing, Building Technology, Assessment ya Electrical and Electronic Engineering Department Mbabuate, Electrical Engineering, Power Option, Electronics, Buiko Telecommunication, Assessment ya Institutional Management Department Nkurubari, Fashion Design and Clothing Technology
hairdressing and beauty therapy. Ensomo ya health science department mbabuate health records, IT na community health. Asensomo ya business studies mbabuate human resource, business management na supply chain. Inche Samarita Dr. Were Momanyi, the principal Borabu Technical Training Institute. Borabu Technical Training Institute igere Nyamira County, Kebirigo Market. Borabu Technical Institute igeko some abana nade kuru chikosi chinyinge. Chikosi echi igachire chia magoko kose chitokoroka chiko abane skill egere gochimotu banyare gwekorera banyare konyora no negasi bagokoresa obwangu mwibori onde bwensi ototegererete tobase gotiga omwana ng'abere isiko ng'oko bachibesa nchiyo ese institution yaito gose ese skuru yaito okoreta omwana oyo tomoapuraere tomobeke ase serikali aeguchibesa chie government scholarship gose capitation aeguchibesa korwa ase serikali ese ensemo tokoruka help aeguchibesa chia CDF igo omwana oyo ekera eruchibesa ichionsi igemineti ng'a igagosoma bosa tobaise gotiga omwana oyo isiko ekiagera ng'a tobwatie ebesa morete nabo tokobwaterana omwana oyo anyora amasomo achigwekonya nande achikubakonya. Intake January 2026 nigo egenderete ilikirero bwenyo ribaga Borabu Technical Training Institute nigo bagutuka asubare kisi ikonge angeno muchoke brego asamange bakiresimi inoti isano na ibere inoti isano na ibere inye isano nemo ibere eyemo isano na isano nemo inye inoti isano na ibere isano na ibere inye isato ibere inoti isano boigo inoti isano na ibere isano isato inye ibere isano nemo kusoma taliri ase website www.borabuttti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, technical skills for development.